Dakle, u bluzu je jedna jako posebna stvar u tome što recimo bluzeri upotrebljavaju te dvije ljestvice koje su u biti jako su kompatibilne. To je u stvarnosti samo osnova. To je samo osnova. Znači, u bluzu se upotrebljava daleko više stvari. Jako puno elemenata ima u bluzu koji su jako bitni za zadovoljiti. A jedan od onih najbitnijih je kako postići jednostavnost, dobar groove, dobru melodiju, dobar feeling. To je u biti ono što je najbitnije u tom bluesu. Pa zato recimo ta pentatonika je u biti najraširenija. Ona je, kako da kažemo, ne samo u bluesu, nego i u različitim stilovima glazbe. Znači, proteže se od džeza do heavy metala. Znači, svi gitaristi, svi muzičari, ne samo gitaristi, se jako rado, znači, kopčaju na tu pentatoniku. Danas, nažalost, postoji dobar dio ljudi koji kažu, pentatonika je to je nešto što je u biti zastarjelo, nešto što više nije toliko napredno, ali vjerovali ne, pentatoniku je u biti danas jako malo ljudi zapravo istražilo na način kako bi nju trebalo istražiti. Ovo što ću ja u ovoj lekciji biti pokazat su samo neke osnovne stvari. Znači, osnovne stvari, znači, koje su vezane za blues, koje su vezane za pentatoniku. Znači, rekao bi nešto u vezi spring bendinga, u vezi naglašavanja tonova, u vezi upotrebe pentatonike na određeni akord. Eto, znači, standardni blues možete naći u nekim tonalitetima, najčešće je to A-dur, G-dur i E-dur. To su biti najčešći tonaliteti koje možete susreti u bluesu. Što zbog otvorenih štimova, što zbog same upotrebe i jednostavne načina upotrebe sviranja na vratu. Znači, kako možete, ne znam, najlakše odsvirati neku frazu. To su tonaliteti koji su u biti najzahvalniji za blues. I za pjevanje i za sviranje. Pa u biti moj prvi učitelj koji je mene prije jedno 10-15 godina uhvatio na red da počnem učiti svirati blues i zapravo rekao jednu stvar, za početak je najbolje stvar naučiti za blues i za... ali naravno, vi se nemojte samo ukočiti na A-dur, nego ovo je samo osnova. Ja ću prije svega pokazati, znači, te dvije skale koje su u biti, koje pokrivaju taj A akord. Prva skala, recimo za blues i za dura, je amo pentatonska, koja je u biti svima jako poznata već. I fismo pentatonska. Kako, kada, gdje, koju od tih ljestvica upotrijebiti? Općenito, ako želite u bluesu dati više durskog karaktera, onda idete na fismo.
Ako želite dati bluzu više morskog karaktera, onda idete na amo pentatonsku. Znači tu se osjeća više emocije u tom bluzu, jel? Ono što je jako bitna stvar u bluzu, znači na prvu završavati znači na tonak, na neki od tonova akorda. Da li je to u bendingu, na način na ovaj. Jedan od jako bitnih faktora, znači u upotrebi toj pentatonici su znači naglašavanja ritamskih skupina i string bending i vibrato. Jedna od karakteristika bluza, pravog bluza, to je samo jedna karakteristika, je jedan interval koji zapravo blues čini durskim, ali daje mu i taj mulski neki feeling i zapravo miješanina moa i bluza istovremeno. Pa to je u biti, evo, ovako ću to objasniti. Recimo, ako u A-duru imate veliku tercu, u molu imate malu tercu. Bluzeri u biti rade ovu foru. Znači, to je jedna od obilježja bluza. Nadalje imamo taj takozvani blue ton, u biti smanjeni 5. stupanj. To je isto jedna karakteristika bluza. On je jako upotrebljiv, znači, u različitim žanrovima glazbe. Naročito u bluzu, u rocku, u hard rocku, svi vole taj blue ton. On je u biti 5. stupanj. Kako ćemo doći do njega? Znači, jednostavno po ljestvici izbrojimo 5 stupnjeva. 1, 2, 3, 4, 5. I sad taj 5. stupanj smanjimo za pola. Znači, 1, 2, 3, 4, smanjeni 5, jel tako? Ovaj interval ovdje se u biti zove tritonus. Tritonus je interval, on je u biti spoj velike terce i male septime. Interval bez kojeg ne možete jednostavno u bluzu i u jazzu. To je normalan interval za, naročito za ta dva stila za ta dva glazbena pravca. Sada, znači kad smo već spomenuli tu našu pentatonsku ljestvicu,